ولی بینران جاردن روشا روشاوای کردستانی دوشو بینم روشاوای کردستانی جیگن کنها گله کسکارب تایبتی جیل ترتمر و زرقان لور بردام جاری ترکیه گروپین چک داره گری دایوه هیرج بو سربانده وراته کرن شخا عفرین روزانه خلیت تراباندن لهم بردان آن دا خزا پارت کرن یعنی روش لور تبلیه به تایبتی جی بو یر افغانستان خلق دیتر سجنش که امریکا لور جدر که به هدی هندزان ترکیه چه دخوازه لوی دبره چاوا هسکاره برانبر او د صلاة لوی دبره هيا ورئيس محمود برو سرويك خوجيه انا كسي لاوصلو لنرويج ديال مدايه كاك محمود دماتا باش به از دخوازم لوی دست بكم هند برپسين انا كسي سردان وزارة دلويا نرويج كربون تبخوي كشوان بوي وبحسا روشا لروشاوي كردستاني سوريا او ما ترسين لور كربون قالوا برسبان شبو بالتحديد داخازينو شبون بله سلام و ریز بود و تماشاوان و گهدارا براستی پیشوازی واجمره بچکلکی بردوام هیا یعنی دانستاندنی مبواره برفره هن تشتی کو اری گرینگ جمر گوتن همو تشتی کو مگهاندن بردستی و بفرمی نویساندن کو ام سوز ددن کو امی وانا بشو بینن گلک بابت جور بدو براستی شاندا میا انا کسی مدادت دیوانا و بجدی جیلی گهدار کرن براستی هم زانیاری هورگولی در مسئله بن پیکرنا مافی مروف به تایبتی و زاروکا بچوچک و رواندنا و برتنا و انداکرنا سیاست مدارا وانا ببیرنگی گلکی جدی ترسکنیش برکو مهن نافدان هن ندن وقت بیجه شان دامای مرک و آریکار گلکی بهورگلی ما مدان دستوانا و بدیش دوی بشو بینن نرازی بونا خودان دیار کنیش بو باتشتا پال پشتیا مافی مروف دکن بشنی واکارا راد وستن د پرنسیپی خویا گشتی د وګو او د بیژن د مجوا خوست کو هلوستک جدی و کریز دلال جوانا درکوي وزارت اوای دربا تایبتی کو دیر پیترسون ورا تایبتی کو ایرو سرکیشیا ناتو دکن ما افقاتش جوارا انین زمان و جدی گهداریا مکرن از باورم کو جدی بشوبینن بله طبعا قايم محمود امي زبرين بس الروشة ميدانيان ها لروشاوي كردستان وبوكر وروشالاتا سوريا هي تزانی روشا سوریه لگور چاودر دبیجن هیدی بربدر انجام دایی بدچه دبه لافادنا ولاتن بباندور هبه خلف الكوارث در انجام دیار نبن لی دبه نهاشون دا دیار بن هریشین ترکیه گروپین چکدار نه بود تل تمر و زرکان تو چالک دیده گلو بود به توقیت دا هریشین خوصا تون کرنه و برفره کرنه بله براستی يعني توقيتات تشتات سياسيتي تو وقت آني زمان فرسات سر دمه قال لك جريجا آرمانجي نهيني وبشاكي جل تسليهانا بتايبتي اگر مرو هنا كي بينجا وكي فاش نبده ومثلا ام بيجن كاندري يا ام بيجن امريكا الولايات الامريكيه تدري بالفقري وهاتي ونجي مسألة ديالوجي هاجي مثلا واجن شيء قرمن برسبك لازم هات وفيتا بارتيا ما هاتا شوطاندن يا بارتيا ديمقراطيا كردستان سوريا نهاجي ايري وجندري تركيا جتينا هريما مجاردي او برسبن وتا افشي وازي كودكن امي بردوام بن ببارنگن امي داگير بكن امي تسمي بكن امي طالانيه بكن امي سواطي بكن حتى تشتيان دبي ناجي امناكن اب ما بدنا هن امريكا وبدنا اول بندي خوي سربي ولات كو دستري بدنا مواد كن وهمش بدنا ما وقت تبقى سياسي وخدان ارككي ديمقراطي مروفاتي انا رجابادا ودي يان وكما كان شنابي نالاد دي ولی طبعا تزانی لور روسيا جي تواجدها هي هبونا هي گرک چاودر یا روسيا ترکیه ایروجی ل دربیسیه برای چویه کهاتا دو چارچوبه وان گوهارتون و گوهارتون کل سر عرده هنه گلو تو چه روش بینی فعلا دید ناتا ویروش که آرام به ویروش بر به چارسریه که سیاسی و چه ایدی اف دیفاکت هده بیتا قبول کرد ایتر خلق سوریه لبان شران تیر بو ولاتین در دور تیر بون بس يعني قالك خين هاتارتن لسوريا يانجيك فعلا دروش تنتر ببيتر در انجام جارنينه همو گوتنی گوتا آنینا زمان د سیاست دا هشي انسان من دا وقت به هشمن دی وا قبول دکه کو براستی واقعینه او پرسه گوتا بهورگلی کرن همو جل سر عرده بیگو بدن بیتشتکی گل گرینگ ہے یعنی برام همو پیزانه بن دلهیزه مظل ویدی گیمک سیاسی دکنج بو برجوان دا خوی پیش روشی يعني اگر جدي بانا زوده کاری بون به مسئله چاره سر بکن و سپینوره که هر کسی لدین رژیم دیکتاتور حتانی
بریارین قڕێژ لە هەرێمامە هەتا vêgavê wekt bi mastê wan nemeyî ew biryara kotixwazin ew plana godanî ji ava nebûye sednew jî pêngavek bidbû wê wektibê jê zelal yan jî lezgîn nadin li ser erdê helbet ev gengeşeyê berdewam bin rengêha qerebaligê berdewam bin dagirkerî wê berdewam bê şer û pevçûn li seradî wê berdewam bin tima ji bo ku milletê wê mentiqî timam bike bahweriyekê ku bê wanan nikarin tiştî bikin Beqa matirsiya li ser çarenivîsan me çêtkin li Herêma Kurdistanê Kurdistana Rojava ji bo gotinê wî em rehma Xwedê bixwazin û rehma wa bixwazin êdî nima em pêşiya xwe bibînin ku mê çawa biryarek siyasî ava bikin biryarek çarenivîsî بله کاک محمود دمê behsê Amerîka jî bikin guheratine deverê lê me vesam ne serencata wergirim sebaretî Rûsyê her kesê dizane eger Rûsyê li salên derbasbûyî nehat bi hikûmeta Sûriyê nedmata dît îtirhat û Helebê jî kevte destê rejimê de heta dawiyê dînata Rûsyê bi helwîstînê tu çi hat bîne helwîstekî ciddiyê konkrêtî bûnîne sebaretî van herişên bû ser Rojavayê Kurdistanê cariyê Tirkiye ve berdam tên encamdan hemû wextî jî him Rûsya bi taybetî û him Amerîka jî ji bîr nekin ewana wek min got dema ku dibînin gêma siyasî di bercewenda ware çê rehnika kesine Tirkiye bê êrîş ke yanî heta dêv zelalî bêjin dema ku ne bi dilê waye dema ku nerazîne ji êrîşa wê ne pêwîst e Tirkiya wê rawestin lê dema ku çavê xwe dikirin û bersiveke lezgîn ciddî pir erdê nadin wata ev zelaliyeke xweşik Rusya taybetî yanî vê dixwaze Rusya gêma siyasî dike ji bo mayîn û berdewamiya rejîma Sûriyê yan jî ji rexê dîbe ku tehlîleke em bêjin xweker bike beramberî Tirkiya car dî milletê Kurd milletê yan hûnê li ber va tehlûka bikin yan çarenivîsa we tehlûk yan jî hûnê ama bikin dawiya dawî bikin bergo wê helikê millet zaten helikî millet li ser erdê xwe êdî nema azada nematkarê parîkna خوشا بریندارا درمان نێزا دمرێ غازینە کارەبەنینە بنێ مایە ڕەحما خودی و ڕەحمەزن دە هەرێمێدا لەوما بێ سیاسەتێ چارەنووسی مەسەلەی چارەسەر ناکەن مەسەلا سووری داویە داویدە چارەسەر لێ حەتانی ئارمن بله کای محمود مجار سوریه داویه که مجار چارەسەر ji bê lêber serberînema xelkê Sûriye mi der bi der bû em dê behsê Amerîka kein Amerîka taban berjewendiyên Amerîka li deverê hemû bi hevregirêdayene Rojhilata Asya bigire were Rojavaya Asya Rojava Bakurê Efrîqa were Rojhilata Navîn henî Amerîka li vir siyasetekê muwehed bû çaretke parastina berjewendiyên xwe birêve dibe kewata li Afganistanê veke şeberê xwe bike rewşa Afganistanê çend metr sîdar e çawa masîrekî nediyar çavareye xelkê Efganî dike tu dibînî niha kewata tirsa xelkê heye nişkê spêdê rabin li Rojavayê Kurdistanê yek Amerîkî li wêrê nema dîdnate dê çi be Amerîka siyaseta deverê dî çawa be eger çê bê yan çê nabê pêwîst e rayedarê Amerîkî bersivavê bidin lê ê min ez bêjim her siyasetê de û di mesela Sûriya mümkün e siyaset pêngavê mümkün e bibin lê em nabêjin wela wê pê wem nabê nabêjîn biryara waye û pêngava waye eger hatû bû em amadeyiyê me hene Nal Başûrê Kurdistanê amadeyî wa rêkûpêkin hêzî kurtperwerî heye ya me çi hêza min biparêzê ew hêzeke ku îro erdê heye jî millet diperfiqênê wata em ne amade nejêre em ê ji ber rikê çine ber mizrîbê tehlûka wê mastir bê eger hatû xwe vekêşa lê hêvîdarin ku xwe venekêşin heta rewş aram bibe hetanî millet wek digara xwe siyasî yekgirtî bibe hetanî bike hêzeke carenûsa ma wê hinek tir bê û em ê carenûsek azadî û demokrasiyane biçin him Kurd herêma xwe de him Sûriya bikin بله الاسپاس برئیس محمود برو سروکی خواجه انکسی لأسلو پایتخت نرویج دگل مبوی نبارک خوش سپاس سلام